بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Watukufu, tusana salamu juu hanyu azumuja la karsole juma khairi. Chirengesha bashinuri hadisi mbabiyar madeba na yonaya Frizwaja na mwenyasi la mirim hada mfikiri ya husuzi ya jalijiri wa harmazi bahari na nyasi wa farikiu harmazi bahari hakaza kaya efoti ando. Swala muhimu na hoi deba yonje mahalisi mjuandisa haukanga wa andu wakoya na ngosjiri huu ni daula. Mimi nga monokaya owandu wao kanga rohoba ntiju ngwani sao kaya ngwanda wasome haungwanda ula pitali yabontuona wakati mzima wandu wao lazimua zilo atipashia wao horo hakomori ngwambao ngwandora some Maroko ngwando haruma traitement Egypti ani woka hoja wako yo logiki ukandro kubali wandu roho shamana shwato wao tindizo wae Mwenyezi Mungu dojo izo tataya Allahu ya'lam ma fi sudur kabati monda mweshna juezo na tatasa anyasi wangu rohoba ntiju hamsada bila shaka wa he fami abura hulunda ni rolo bonze hama pesa tsoma shashi ilimdu nje Faransa tahimaisha hama pesa ya tsoma shashi numdu ya taheya nje Ulaya tahimaisha hala nibukwe mapesa wandu warumiao hata ajalizo jazjiri mwenyezi Mungu ajali tsiparojiri tena kama bwabente yama pesa kwa ajole la mtu misafara yonge aramiwa plus ya 10 million plus ya 10 million hata mraja waswiti yama pesa kwa ajole la mtu siongazi jala dhimaka swandu boko sima de pare kajor tosha bese shamjo kwa nyaswa nzuanya nyaswa mwali mde hunda mil euro yoto shamrani satumo otosha kana rutosha kana rutosha songa zija kwa nyasi yoto tosha wafanya maisha watumu hata warande hama tajiri eswali kama nefoti ando swala jema litondali ani litona dhumulu wa upande shaina mdunge nae namna ya ufanya ruguma yahe ajarugumante ajeleze wanadamu wabakisho ukamra presia au ndo areme le inungo na mwananyuho ulohunu maswani upara hamba kaga tono wa mruba hizo wandu wanzo 5 million shemruo amangana bossing mahala fulani hutinze mwananyuho biye heli ya rohao ngondo ya some ngondo la pitali ngondo ambalo mdaza hango ndana armaswe idina mna ondu rohao yabo hifadhi ya hatu ibirlemi paka kwa jajusha mdama ngondo ya tahe zihiro mrambe kautende haumro nse ushahidi kaunta tunda inscription manali fulani ngamna some mrezo la mwatende Allahu ya'lam ma fi sudur izo ujua de mundu na wandu wa mto wao mndungo ndo habakar mantila mangondo atola hula hala wakati na mapesa na wakati hata sabanga shiliao 10 million hata usiko jobo kaya wangala dhumujo rohe ndabi sabarini ya jalile ijiri bahinyinyi mumpuse umumikoza ima pesa hata baikende hafariki nyomba kaya serikali ya Komori ngasongo toa wandu jofio barini sheka hawasuli ni kama baka serikali itongo ndo wasuli
akasirikali korashna wajue ukabana ngoda time safara wala mangoda arma unaona hamangoda some wajiri ajali honziani haya da serikali donc nyinyi ngamjito wao mlata nafusi watawa mali watawa wakati no wowo mpule useu mrihai serikali mimi ngamukaya sisi fami ngasima dhamana heza ngo jiriu armaze bahari zobonzi yabo asabu donzo wene Faransa ze fami ngasima dhamana sheka ile keja swibu ya voice serikali yoyo sore mata yote za leo sio kama na kale rais azalinga president munao de tabu zarema wanungote wao ndo funzi yani no vanazila miso za pangwa ni fami na mali to chashi za rengwa zilumilwao ilimdia tante ndi Faransa hawende Ulaya wende bajiri ajali ijaido ruhaza serikali za haya serikali jamano toro michipa hiyo kwezi watukufu na kira dhiba esala muhimu tenabu hauzi sando efatiando ngamjoka ya kabati mdu ajoro hamoroni ka visa mengo Faransa ka visa kaisi ka jubira shes go jiri hindi wala mguji ngwabuka gamnasome Morocco ba serikali mbulia haoni sa ukabantundu ndinsa inu ndina some Tunisia ya ndana somie mondarma misomo Egypt amondarma misomo manali fulani amondarma misomo Dar es Salaam ukata Dar es Salaam babu hapa na shio hiyo babu hapa shio hiyo lokaya wanungu ndo harwa ndo ngo roha ahe o ledaho ngwarengwembe bakaniyo yuziwa 5 millions 6 millions wale mdola hatinzo na bie abo ndawa tunze ende hawaswili alhamdulillah kajawaswili wadiwa zakawono watenge nzia ila wardiwa wankuraje zana za mhunda saka jazika ushedaula amonga ija wakati ze famizi fikiri hakama nwe kamru hawaswili ebo tukabo wabuha amane sayila kama wanaoze tabuza jiri mnungu tapalo hata kamru hawaswili Ulaya ende hava aduhunda mbahazi amba haifanya na hunda mahindu harengwa kwa mnumushe entu abile mnumushe na mnunganza himnarda baksha zero no wala katana la he wala katimdu shadda baksha zero hardani sa zero wala harengwa barongo mwanamsha hula hafaruna tumnanga rangeza mali zahe wafanya ukumize ngo pesa fanyiwe ifamii njoo yimi entu abile mwanamsha baka sindawe tuta na izondabo mrafare mwanyanya karangaye 6 milioni odata mna beni jemi kebro fanya bahazi tamna busi tahajau fanya babriki udo huza yani ritirani akili ya ufanya maisha donc yostebala zuminda wakati mwingi sana ngashike mwa analizia hangu harma swala liloko yeye haonese fikira yahe mimi ngambo fikira ha ka fami ngasima concerne haku harma za anjalizila sider songa oze jisi sana mecheka zamba ka masonani asiwa revili zaidi buje shari yo hoja kamili angazja kafaida ni biashara yo hoja kamili tarati kama ngazja kafaida ni biashara ya huyo sasa hato itwan yo hoja kamda ja kwa pesa ni mwanyanya amba fanya biashara ya jarenge yale afaizo anzao mjua ndo kaunu biashara kekiri
watuandilisha toka monge mimi fikira hangu yefotiando yefotia hatu sifami yefotia hatu tomwiso ekaitoka mraba karmentila atakajaroha enda hata shkulungura jezi wa Komori alafika sar araje Komori ya jadobani semiji na miji ya juse delegaso na miji baratan kamduma pesa yoya bommi kendo wakata komi karonge shahidindo shahidi mrengano wakata komi kwa pesa leo hende kajakiri ujango madoma semiji na miji na malaho ndio kuzona ngoko kwa lazimu hasa swangazija fikiri namna je uziaze zitabu hizo mraserengona nyasero wa poliaze bahari hizo na deruangamiza alijadola umusikali kamnunga mtoma nyanya na mwambie kafikiri hizo ngwazo ufanye ni usaidie ufanye maisha. Mimi fikira hangu hamwasheleo ulumna ijana sparo jasamla nongoza Ulaya sambaruka mratin tezo sile fikira hangu hata sina fikira sina fikira na wakati yondo kwa Ulaya ndugu zangu wa Faransa wa Japani ndo fikiri juu Faransa saraya tabano sambano mtuja rasintia zo shaizo ndabo ngewa ruwao wakawaelewa abalar kanda jarhumina mero fulani abane ngeti yo faizo anza labda jon la umwa basa shawo dokaya kam do haman tuhenda baba ya wuda adwi hao tukatanda roha bah samika mbayo ndo halafu mdajuha roha hende ajali haya ndaja kaushie kaushie serikali ndio bakaya kama unaweza zanjalizila upusi wa ndundo dasi wakomu dasi fami rilo hunu ri shanshi wala nyasalo ya taba no mara nyuho hundu mdu tama halafu la haba ani hajar matabu na amwata hanjanza ngamza pare ngamzo naje atemo nyanya mndwaro henda katarumansi wanda katsukiri mraja za ngjo urisa kanto jazaho mahansa ula tema shamdu ya ngamia nukanzo angale mwana angale fami angale tau erdangale mndulo hula nzele farata sokiri katonda jeza heba balanga ongoje pronaibu atanja anjali ndejiri onoja nsola umu serikali donc songaza ndishe sondrelo auka ya mnumjo lola kana mnumshe na mwana ya dolinde wanuze halo la ya umri ya saero aina mwezi basi ngor muhanda kanti kasanda tapara fanya baadhi ya saero ila juhula marndi mararu wale baba hanu ndio sai hansi wala mngana harmala ya maisha kamili na wala mngana ngana dhamana shamonda laumu serikali ya laumu mbaba na mzazi ya laumu na wasare dhamana donc yabo upande huo ndo kana baraka sijano nisekaya tabu ila madhamana na sifami akasidere swaliti hu haukarja swaliti kajja zangu asidere beshelia rijuhar huzon shahuza haina ulula ya haparo hambilo wale wanani hojao halafuskashi na maa mumze walitokiri jazaho shagaru hontu ataya njali jiri jadula umu serikali ngamfikiru kaya ijoka aula ijoka njema enge imronda saidi mwanyanya asaida mwanyanya mbahinda wakatuma fanya maisha shamna tambe juhaunda hafi abamjuzo ndo juhamba ndikoro tuanzika nguda hafe zoka timna paraba nguda hafe shaje ajali sajalizo gomruzu juo yabakatele jili naim sijamla umo watujua kanga mzonga mzifanyao mslamu wandu watujua kadha ngozila ulalisha mtoa you narjilaumu wasi ruonenga tukofanya rizia na si wasi badala urenga similio mkemwananyu hambe katapalata ujeutawe uje Faransa umwambia akakuishana pesa yao utahema yeshaho sahabna gari
ufanja hula mna beni ufanya ngo fulani hula mbamsangana sima ufanya mabriki na mbanza chana fatu ndo huza ngono hizo zote tipe maisha tukuni jibo kaja juzi ka ufanya video bano namna bakaya wao hata mnumshaho na mwana hunu alafu janga weho mimi ngawakiri yo mhula byo kaja za mnumshaho ngakiri ajo sine biaje za ngono ngakiri mlo yanga mjua ukaidi washikuma tena amrunzabe ngakaba no dokando rana iho yali yosha abongo na bezonzo ambe simjiba mrinabe kama mimi mnumshaho dokaya ntsina guya ukansimanga izo nguzu jwo ndongo njuo chele mnumshahangu ile shwa yahiti kubali yabo amju sikubali mjana mwane amjuba kintumbili mwezi mezmiraru tuzenji mwa yote problem chemnu mshangu do kay guya hangu tigia faransa hata yabonge watukufu njakanda nkemle njokanzani mwambeni kaya sima dhamana sima laho dirlo anjali muzungu jili uzinu na jarenga zire hamndu rasilu hunu ndani ranyimlobo nze akata mnajesha marongo ngasoko paranya solo bonze rasanya wangu wananyuo wanruwa jopi hopia behola hajuha hapara ngmeza mitsango hula hapara je to mndu hende kajakiri alafu mnyamdo la mwandra jina ijoka njema wananyasi yakamnga na baheno do saidi mwanyanya surtout afsame jamanda yo mdrame ka awomze renga pisa yao tumefanya maisha yao fanya mbano ngo fulani izo ndrabo mnasabe kanga mngajaka fanya biashara zanzu hadaba na natode pare jindo mandabu kadjanzo bahan na rambe sima fenya songa zo jasima de pare sikara bandir fanya hazi sikara semu hawi shanda hunu shado ndabo faranta kam daro hande ho katusimu hachi dona maka hono ngo ndo iho mnataka faranta maka tusimu hachi uko mtu balole mtu porani mwanyanya haure ekamwa mndwa waswili hende ngwa ndani mezi mili miraru kaja namba hazi mnani sotura zibu yode zilwa hazile maji utifanja mwenje upata baya adhim iho de mala kom dukarabe mwanya ka rohan zaho de mwana masha rohan zaho ndatemesha ezo se hunu mna utibe bi hata mtu lazima samwe de mwana ma donc abonge hata mpaka ndabo to sana salamu juhani